Alright, gemorgens levenswasser. We hebben opstaan. Jesus leeft. Amen. Amen. So we hebben samen zingen. Here we go. Mijn God regeert op Emma. Dat die van dood opstands. We loven die en we prijzen die van de Morgens. In die noem bid ik dit. Amen. Amen. Hij is levendig. He's alive. You
levendig bist. Und wir danken dir, dass du abgestunden bist. Und wir danken dir, wir loben dir, wir preisen dir, wir heben dir ab, Jesus. Dankeschön für wer du bist. Amen. Hij is increíble. Amen. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste en las tinieblas, Cristo exaltado está. You are mighty, never ending. You are holy, you are powerful, King of all kings, incomparable. You are wonderful, you are so amazing. God, you are almighty, stronger, you are so amazing. Darkness, you're defeated, Jesus, you are so amazing. God, you are almighty, stronger, you are so amazing. Darkness, you're defeated, Jesus, we lift you high. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres 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 increíble, invencible, mi Dios, solo tú. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Dios, solo tú eres increíble, invencible. Dios, solo tú, increíble, invencible. Dios, solo tú. Amen. Vi var nu uppmärkt att vi kan hjälp ge det offering. Och så, wenn die hier nie sind, oder ihr seid hier ja, die haben vielleicht nicht recht gemerkt zu geben, that's okay, ihr braucht ihr nicht schlecht, weil wir ein Lebenswasser, wie sei, wir geben da werden, because Gott hat uns erst gegeben. Erstens hat uns Leben gegeben, hat uns Gesundheit gegeben, Arbeit gegeben. Und nu, dit is deel dat we uitgeführt, hat uns ein Leben gegeben. Und da werden wir mit einem dankbaren Wort geben trägt. Dankeschön, Jesus, dass du in unserem Matt bist. Und Dankeschön, dass du lebendig bist. Und Dankeschön, dass wir geben können von dir. Wir geben mit einem dankbaren Wort für was du hast für uns getan. Amen. Die ist die Hand von
alle vrijdag, dan hadden we hier met de Geschichte in dat derg, waar Jezus je leven heeft en zijn leven aangegeven voor ons. En ik dacht dat bloß een wunder en dat alleen dat somebody zegt, ik wil mijn leven aangeven voor die, ik wil sterven voor die. En dan, niet bloß wat hij sterven voor ons, aber hij stond ook nog weiter op. Van deze dag, wo we dat vieren, hij is levendig. Dat is wondervol, hij is levendig. En na nog een wieder te denken dat hij zegt, nu neem ik die aan, zoals du bent. Nu kost u komen, zoals du bent. En dat geeft mij een vrijheid, wanneer ik daar aan dacht, gisteren dacht ik even de Ostertijd, dat hij zegt, ik neem die aan. Ik neem die aan, ik had het alle betoeld, nu komt het. En hij zegt niet, dat eerst mal dit, leef ze dit, dat dit mal in plaats brengen, en dat dit eerst mal aan ordning brengen, dan kan wel zijn, dat ik die wil aannemen. Hij zegt, kom, ik neem die aan, en ik wil die ganz vrij merken. Zo niet bis wondervol, dat is de Ostergeschichte. Ik hoop dat du nimmst de Ostertijd ernst voor die, en dat du kommst naar aan. Du kommst naar aan met wat immer in dien leven aangeht, en zo is du best. Gott am Himmel, Dankeschön für das Ostertijd. Dankeschön, dass du lebendig bist. Und Dankeschön, dass wir können nach dir kommen. Dankeschön, dass du alles betont hast. Und dass du uns geraten hast. Dankeschön, dass wir können nach dir kommen, so wie wir sind. Und du nimmst uns an, du schaffst uns nicht weg. Dankeschön für das. Ich bete bis in Sehen, über jeder einer, was hier ist, dass du was in unsere Worten schaffen und uns bis frei geben von der das und das, so wie vier, dass du lebendig bist. Ik bid Gott, dat u ons wordt strijken naar die en dat onze gedanken, onze harten worden naar die gedreid zijn van jou en dat we worden die loven en die eer voor alles wat u hebt gedaan. In Jezus naam. Amen. Ik kan u een doel zetten. Ik heet en jeder einer welkom wat hier is van jou. Dit is een Osterdag met ons top 4. We hebben een bijzonder service wat we van jou doen. We hebben tofas van jou op Oster. Het is einfach een vrijdag. Dat Jezus is opgestaan, hij leeft. En dat ze veel zijn wat ik wel toffen laten van jou. Ik wil een paar announcements, even een paar dingen bekend maken wat er opkomt hier in de nächste paar werk hier in onze kerk, een paar dingen wat we hier doen. En dan wat Pastor Steven opkomt, wat hij een korte boodschap heeft. So, een paar dingen wat wel ik bekend maken is dat Lebenswasserhafen komen. En die komen, daar brengen we eten aan. We hebben wel eten brengen, kan dat herbrengen aan een zondag. En wanneer somebody is, wat zegt, ik wil wat met een huis nemen, naar mij komen, jullie veel wat voor jullie komen, die kan wel jullie wel wat eten met een huis geven. April, den 15e, den zo over, dan wordt de jugendleraar hier en wird een update geven en informatie geven wat ze doen in de jugend staan. So, wenn die Jugend hier in der Kirche, die wundern, was tun die Jugendlehrer, oder vielleicht sagen sie, die würde gleich die Jugend herzuschicken, kommt her den Tag, da war ich mit dir an, was angeht in der Jugend, wo sie dort tun und was sie geplant haben für das Jahr. Und so, das ist April, den 15. So, kommt für dort. April, den 15. und 22. Das sind 2 Sender. Und die beiden Sender, dann wollen wir Glieder abnehmen in der Kirche. Wir haben die Glieder, was da sein, sie wollen hier in deze kerk begonnen. En zo we worden in 2 verschillende zenden dan. We zijn met een grote groep. Zo den 15e en den 22e hebben we glieder opgenomen. Hier is dat. Met den 7e dan hebben we Schein, dat is onze vroegste ministry. Die wordt hier een event hebben. En er worden verschillende dingen uitgesteld in de verlief. En wanneer je een klein negotie hebt, je vroeg, je wordt gleich dat uitgesteld. Een beetje te wijzen wat je doet, dat is voor je vroeg. Zodat ze met den 7e, zodat jij je dat maken. Wir sind uns dankbar für diesen Tag, für diesen Tofas, was wir können vieren, dass wir können mit Jünd alle top tun. Und so, ich bin bis froh, dass ihr mit ihr abstehen und gehen Menschen bereisen. Es kann sein, wir haben hier Jas, so werden wir alle gehen ein bisschen bereisen und dann wird Pastor Steve anfangen zu predigen. Gemarius, wat is het? Ik hoop goed, ik hoop je zijn moedig. Van deus Oosteren, zoals Pastor Jacob al zei, en zo wie zijn dat Jezus leeft. Amen.
Und so, wenn wir zurückkicken, dann 2000 Jahre zurück, als Jesus auf der Erde gehen deit und als er hier leben deit, dann sei wir dort, heute kommt von der Stadt eine kleine Dorf, wo wir kann sein. Vielleicht kleiner als unsere Dorfen, wo wir hier sind. Jesus kommt von einem kleinen Dorf hier, dort heißt sich Nazareth. Und meist keiner wisst, was von der steht. Sogar Luther aus hier ab was, dann sehen sie, was Gaudet kann von Nazareth kommen. Also wenn sie wissen, dass Jesus kommt von da. Und andere wieder auf jeden kleinen Dorf, sie hat vielleicht ein bisschen schlechtes Nun. Und so dort von wo Jesus kam, er war geboren, er lebt ab hier für 33 Jahre. Und wirklich sein Ministry, sein Dienst wird mal für die letzten 3 Jahre in sein Leben. Und so, als er 30 wird, fängt er an, als er 33 wird, müssen sie am Tod. Und so, wenn wir da denken, dann, er wird in Dashaman von einem kleinen Dorf hier, wo kein Geld von Kuhm kann sein. Und er lebt für 3 Jahre, wo die Menschen am Kahn lernen, deuten, bitte sein Dorf. Und nu 2000 Jahre Luther, sagen wir hier alle Tauben sie nun. Wo wenn er lebt? Wenn es hilft uns nicht leben. Und das, was wir von der führen wollen. Nicht leben in Jesus. Weil Jesus heißt die größte, wichtigste Person, die du ever gelebt hast. Wir sein even in uns Länder, dort es gedeilt mit dann aus Jesus kam. Für Jesus kam und nu Jesus. Und so von der haben wir das Jahr 2018. Dort bedeutet 2018 Jahr nur, dass Jesus geboren wird. Weil uns Kalender es geändert, wenn es Jesus kam. Unser Weg ist verändert, wenn es Jesus kam. Wir sind hier taub und Sonntag. Die Ursache, wenn wir hier taub und Sonntag sind, ist, wenn es Jesus stund ab und Sonntag. Und so unser Weg wird niemals wahrer ever rein sein. Und im Alten Testament, als die Juden nach einem ihren Weg hatten, sie kamen immer taub und sinnend, der Sabbat. Aber Jesus stund ab und Sonntag, und so der ganze Kalender wird umgedreht. Und nu da wir dort und Sonntag, wenn es Jesus lebt. Du sind mehr Bücher geschrieben von Jesus, mehr Lieder gesungen von Jesus, als irgendeine andere Person, die du ever gelebt hast. Weil Jesus, er wird eine wirkliche Person, er starb für uns und er stund ab. Weil wenn wir die andere Religion bechecken von der Welt, dann sei wir dort, sie haben heilige Städten. Und ein von den heiligen Städten, was sie gewöhnlich haben, ist der Grab, wo ein Lehrer begruft ist. Uns Lehrer hat kein Grab, heißt im Himmel. Und so, er stund ab, du hast ein Ladja-Grab, Jesus lebt. Dazu, wenn wir taub kommen von der, dazu, wenn wir nicht Leben führen, wenn es Jesus hilft uns, das nicht Leben. Weil Jesus sieht some interessante, bütergewöhnliche Dinge, was er hier beirrt wird. Und ich will noch einen von denen checken, in Johannes 6, Vers 38. Er sagt, ich sie nicht von Himmel raufgekommen, mein Willen zu tun, aber den sein Willen zu tun, der mir geschickt hat. Jesus sagt, er wird raufgekommen vom Himmel. Keiner von uns kann dort sein. Wir werden geboren, wo immer das dann wird, aber dort, wo wir anfangen. Jesus sagt, er wird lebendig Freiheit nur der Erde kommen. Er sagt, er kommt rauf vom Himmel. Und wir sind wieder in der Geschichte, Jesus kommt rauf vom Himmel, um uns Rettung schaffen, um uns Rettung bringen. Jesus ist ein ewiger Gott. Er hat für immer gelebt. Weil ihr das trübbelt, seine Freunde, wenn sie kennen haben, das sagt wieder. Dann kommen sollten die Juden über am, weil es er gesagt hat, ich sehe das Brot, das von Himmel raufgekommen ist. Das gleichten sie nicht. Sie sehen, ist das Jesus nicht Josef sein Sohn? Und wie kann sie ihn Vater und seine Mutter? Wo kann er dann sein, ich sie vom Himmel raufgekommen? Weil Jesus wird abgewaschen in diesem Dorf Nazareth. Und wenn wir noch uns noch anpassen, dann würden wir sagen, vielleicht kommt der von Jan Dorf durch so, da wird vielleicht ein fries Johann. Und nun kommt diesen fries Johann und sagt, ich sie von Himmel raufgekommen. Das ist ein bisschen so, dort worden angefeilt. Na, wo meist? Du bist hier doch durch geboren. Wie kann deine Eltern gehen? Deine Primos? Wie kann die alle? Du bist für uns ein Dash, wo wir im Haus haben. Du bist ein Dashermann. Wie kann die? Du sagst, die kommst rauf von Himmel? Weil das wo das Christentum anders ist als alle anderen Religionen auf der Welt.
Die andere Religion auf der Welt, die sagen, du musst schaffen, du musst proben, wenn du bist hier und Gott ist hier. Und wenn du genug gaudet das, und lang genug schaffen das, und die genug anstrengen das, dann wirst du vielleicht bei einem Tag bei durchkommen, wo du hoch genug geschaffen hast, um doch Gott die Wort annehmen. Aber was ihr, das Christentum, die sagt, kriegt das Gegenteil. Die sagt, Gott ist hier, und du bist hier, und du kannst es niemals bei hier merken, so Gott kam hier. Gott kam rauf, hier in der Erde. Er lebt manchmal, so wie leben tun. Er lebt ein Leben ohne Sinn. Und dann ging er am Kreuz für mich und für die. Und er starb durch an unser Stadt. 2. Korinther 5, 21 sagt, Gott mir auch den, der von keinem Sinn wisst, zu Sinn an unser Stadt. Jesus kam rauf. Das ist nicht, dass wir uns nicht dürfen, eine Heich schaffen und proben. Und wann ich genug eine Zeit vor, und wann ich genug beten da, und wann ich genug Bibel lesen da, dann wo ich vielleicht ein Tag bei durchkommen, wo Gott mir Wort annimmt. Das ist nicht so, dass es schafft. Wir haben einen Vers in Epheser 2, Vers 8. Je sind der Gott seine Gnade gerat. Willst je glauben? Das ist nicht der jene Wolken. Hat nicht mit Wolken zu tun. Das ist ein Geschenk von Gott. Wofür kostet die Tools von ein Geschenk, was eine Person die jaft? Nicht. Er sagt wieder, dort ist nicht gut Wolken. Er sagt dort zweimal, bloß dort wieder mal kriegen wollen. Dort ist nicht gut Wolken. So dass keiner User kauft, sich selbst zu loben. Die kostet dort niemals selbst verdienen. Er sagt, dadurch, dass wir mit Christus Jesus verbunden sind, hat Gott uns nie geschaffen und in einen Stand versaat, dort wie Gott daunen kann. Nicht dort wie Gott daunen motten, um dort uns Wort annehmen. Aber er hat uns angenommen, nun sind wir in so einer Stadt, wo wir Gott daunen kann. Nun sollen wir auch durch leben. Gott gibt uns ein neues Leben. Das ist Jesus, den wir anbeten tun. Er kam und er starb für uns dieses neues Leben zu geben. Das einzige Ding, was wir brauchen haben, ist Glauben und Arm. Wir haben in Vers, Römer 10, Vers 9, wenn du mit dem Mühl Jesus als Herrn bekennst und glaubst, du hast wahre Glauben, und glaubst, dass Gott ihn vom Tod abgeweicht hat, wirst du selig. Nicht vielleicht, nicht hoffentlich, du wirst selig. Wenn du diesen Glauben hast an Jesus Christus. Er sagt hier, das ist das einzige Ding, was es braucht, um die Rettung zu kriegen. Es Glauben an Jesus. Er sagt wieder in Vers 10, wer von Herzen glaubt, wird gerecht. Und wer mit dem Mühl bekannt, der wird selig. Weißt du, wenn wir taub kommen von der und Ostern Sonntag, dann sei wie, das ist der Tag von der Weg, wo Jesus abstand. Uns Lehrer, uns König, uns Herr heißt nicht tot im Grab, heißt lebendig im Himmel. Er hat eine Rettung erschaffen für mich und für die. Und es ist nicht deine Wolken, was die Worte im Himmel bringen, das ist Gott, Jesus seine Wolken. Und alles, was du brauchst, ist an dort glauben. Und dann sagt die Bibel, dann wirst du selig. Und so von der, wenn wir hier Menschen taufen tun, das wird bedeutet. Wenn wir taufen tun, wir sagen hier, glauben, taufen, waschen. Erst kommt Glauben an Jesus Christus. Einer nimmt Jesus an, so dass du in Römer siehst, wenn wir mit dem Mühl bekennen und in Hort glauben, dann sind wir selig. Dann haben wir Glauben, dann nächstes da wir taufen. Und so all die, die hier von der sich taufen lassen wollen, sie haben diesen Glauben an Jesus. Dazu werden wir ihn taufen tun. Und dann, wenn wir dort stärker sind, dann wollen wir waschen. Nu gaan we wieder met ons christelijke leven en we wassen. En zoals Epheser du zegt, wens God ons heeft aangenomen, wens zijn leven in ons leven is, nu kunnen we goede dingen doen. Nu kunnen we. Dat is niet het leven wat we hebben. We worden nu wassen. En zo, dit is een vrouwendag. En zo, wenn Menschen sich hier wollen taufen lassen, wir wollen uns so lassen schein gehen, wir wollen vielleicht hängen, klatschen, wenn wir sind mutig. Wo wen? Wenn sie haben ein neues Leben in Jesus gekriegt. Und wir freuen uns mit. Das ist nicht, wenn es die guten Dinge, was sie getan haben, aber das ist, wenn es Gott und hat euch und wenn es den Glauben, was sie haben, an ihren Hort. Und das ist die Botschaft für jeder einen von uns in dieser Osterzeit. Gott nimmt uns an.
Gott läuft uns. Und der einzige Ding, wo wir brauchen, um die Radung kriegen, ist an Jesus Christus glauben, am Bekan mit uns Mühl, und dann sagt Römer, dann warst du seilig. Du kannst weiten, du kannst die sicher sein. Die Bibel ist ganz klar an das. Du hast keine Frau. Wir werden seilig, wenn wir an Arm glauben. Und dann sagt er, er hat uns geraten in nicht leben, nicht wir wissen in Jesus. Und so, wenn wir das annehmen, vielleicht bist du hier von der und hast noch niemals angenommen, den Hort, dass diesen Jesus für dich gestorben ist. Diesen Bibelvers sagt, glaubt in den Hort, bekannt mit den Mühl, und dann wirst du seilig. Wenn du wirst gleichen Jesus von der anzunehmen, dann kommt trägt Luther, wenn wir stark sind. Kommt hier in die Fern, wir wollen die Welt helfen mit dort. Wenn sitzen denkt für jeder ein von uns, für jeder Person, glaubt im Hort, bekannt in Mühl und war seilig. Amen. Amen. Wir wollen nu wieder gehen und die Taufe nennen. Und so Pastor Jacob wird noch kommen und uns ein bisschen sagen, wo das nächste aufdrehen wird. So what we were down at next as we were the testimonies here, the testimonies, the Zeugnisse. We were the Zeugnisse dat nächste ha van 14 sterk wat zich hier tafel loten. So we were the napkrijgen, ze worden alle einzeln Zeugnisse kommen sein. En dan nu dat dan waren we aan tafel. Wir als Pastors, some von uns, wir haben een druk laatste paar Werk gehad, wenn wir haben mit alle einzeln getroffen, haben wir alle von ihnen geredet. En hebben ze een goede tijd gehad om een beetje te leren weten met wer ze zijn. En hij het Zeugnis ook gehoord. Some waren hier een beetje kort, het Zeugnis hier, vielleicht sehr kort. En some wat een beetje langer zijn. En maar dat we zelfs, ze kunnen zo zijn wel, wenn we haar al een beetje met hen geredet. En zo, wel bis een beetje ons met vrijen, een beetje loten zijn, wanneer zij opkomen. En met wat God heeft van hen gedaan. Eerst was Jackie uit hier. Good morning. My name is Jackie Avalon Duick Penner. I've accepted Jesus Christ into my heart when I was 10 years old, and I want to get baptized on my faith because I want to grow more in God. Hey, ik zie Brian Dikker van Bloem nog. Ik zie 14 jaar oud en ik wil me hier 12 minuten links. Ja, dat is wat de Bibel zegt dan, wil ik niet 12 minuten ten strijker hebben van Jezus. Ik had hier een paar dingen doorgeschreven. Ik wil dankbaar zijn voor mijn ouderen, de Randy Dikker, de zetter, en Willie Rema, de had me bekeren. En Jimmy Wolf, de had me aan je hoofd. En ook mijn kleine groepje jugend, die kan gaan vertalen en die weer komen naar Jezus. En Jakey geeft een message, den 7 februari van Tiptoes on the Edge of Eternity. Dat zal mij ook wel mee bekeren. En ik wil bijzonder levenswasser danken, wegens de grote onderscheid gemerkt in mijn leven. Dank je. Hej, min navn er Alfie Petters. Jeg kom i dag i Lund af en nu fra en Herrengeist Kristus. Jeg kom i år lang, så jeg kom i dag i Lund. Og jeg kender mig bare ikke, mens vi den sammen, du tager, jeg kender ikke. Men jeg siger dig, danke for det løg, for de er mig hånd for mig. Buenos días, mi nombre es Gerardo Molina. Les voy a platicar un poco cómo ha sido el trayecto con nuestro Dios. Yo crecí en una familia católica, asistí a la iglesia hasta terminar el compromiso de tener la confirmación, que era como un requisito para proveer matrimonio más en un futuro.
Ya después de eso, yo ya dejé de asistir a la iglesia. Me iba más con los amigos, al deporte, que dejé a Dios a un lado. Hace un año que conozco a mi señora. Hoy en día venimos a asistir aquí a la iglesia. Y al principio no quería venir, me daba miedo. Y luego poco a poco, entre más asistía, algo dentro de mí me decía, ven, quiero conocerte, quiero saber más de ti. Y me sentía satisfecho. Es muy diferente la iglesia, la católica a la cristiana. Me gusta mucho los cantos, me gusta mucho cómo exponen los pastores la palabra de Dios. Hace que mi corazón palpite cuando están cantando, me siento tranquilo, siento que nuestro Dios tiene un plan perfecto para nosotros, para mi familia. Yo me entregué a Cristo poco después de salir con mi esposa. Pasaba por una situación difícil en casa, con mis padres, con mis hermanos, incluso con amigos. Una noche le abrí mi corazón a Dios, me puse a platicar con Él de todo lo que sentía, de mis problemas, que lo sentí tan cerca de mí, que me decía, todo va a estar perfecto, yo tengo un plan para ti y para tu familia. Yo no era de esas personas que era para orar, y esa noche me sentí tan libre. Y después de eso, ahora con mi familia, con mi señora, yo quiero tener a Cristo en nuestra vida. Es por eso que el día de hoy quiero bautizarme, para demostrar que he vuelto a nacer y quiero crecer en Cristo y conocer más sobre Él, para tener una vida dichosa y plena. Buenos días, mi nombre es Tiffany Wibe. Quiero compartir con ustedes un poco de mi vida. Crecí en un hogar donde desde chiquitas nos enseñaron a mi hermana y a mí de Jesucristo. Era emocionante ir a la iglesia los domingos con mi papá y hermana agarrados de la mano. Cuando tenía 14 años falleció mi mamá y sentí mucha presión y responsabilidad en cuanto a tener que hacer las cosas en casa como ella solía hacerlas. Un día regresó mi hermana de un campamento bíblico y yo la veía tan emocionada y alegre, en paz se podría decir. Una noche algo dentro de mí me llamó y le empecé a preguntar cómo podía hacerle yo para entregarme a Dios y poder sentir la paz que ella sentía. Yo pensaba que tenía que hacer pasos extras y tener que ir con alguien en especial. Mi hermana solo me dijo, si tú quieres que viva en tu corazón, Él puede entrar hoy mismo. Y me ayudó a orar. Recuerdo que me dijo que los ángeles tenían una fiesta en el cielo en esos momentos porque yo me había entregado a Dios. Nunca se me van a olvidar esas palabras. El tiempo pasó y poco a poco empecé a alejarme de Dios. Empecé a tener amistades las cuales no me hacían bien, pero me juntaba con ellos porque tenía toda la atención con ellos. Poco después de tener a mi hija, el papá de ella desapareció en un viaje y nunca volvimos a saber de él. Fue ahí cuando volví a sentir mucho peso en mis hombros y me sentía vacía. Un domingo vine a la iglesia sin realmente tener ganas de venir, o ver a la gente o saludar siquiera. Cuando entré empezamos a cantar una canción que me hizo llorar. Sentí que Dios me hablaba y me decía que regresara a Él, que ya tenía mucho tiempo perdida. No aguanté y salí llorando. Ahí una amiga de la iglesia salió corriendo tras de mí y me apoyó. Me hizo sentir mejor y oró por mí. Llegando a casa le pedía fuerzas a Dios, pero aún así solo quería estar sola. Después de eso volví a donde estaba antes. Conseguí nuevos amigos, pero tampoco eran buena influencia en mi vida. Aún así, Dios nunca me dejó sola ni un segundo. Mi mejor amiga siempre me mencionaba a Dios y me decía que teníamos que tener fe en Dios, entregar nuestras preocupaciones a Él, y yo siempre decía, sí, está bien, o sí, tienes razón, pero no lo decía sinceramente. En el 2014 conocí al hombre que hoy es mi esposo, y recuerdo que antes de que aceptara ser su novia yo le pedí a Dios que me diera señales de que era la persona correcta. Poco a poco fui entregándome a Dios de nuevo. Vi cómo siempre contestaba mis oraciones a su tiempo. Empecé a venir a la iglesia de nuevo junto con mi esposo y cada día siento más hambre por aprender de Dios. Cada día quiero estar más cerca de Él y tenerlo como prioridad en nuestras vidas. Quiero agradecer a mis papás por siempre darnos lo mejor, a mi hermana por siempre estar para mí, a mis tíos por siempre ser un apoyo incondicional y a mi esposo e hijas por no ayudarme a ser fuerte y no perder la fe nunca. Hoy me bautizo como símbolo de que quiero vivir para Dios y crecer más con su palabra y tenerlo como pilar en nuestro matrimonio.
Y ahora voy a decirlo en alemán para que mi tía entienda. Hi, mijn naam is Jackie Wieb en ik wil jullie een beetje van mijn leven delen. Ik ben in een christelijk heim opgewassen en van klein aan hebben ze aan van Jezus geleerd. En dort ging immer schön naar de kerk gaan. Met mijn zuster en mijn papa toe. En als ik 14 jaar was, dan had mijn mama een accident. En ik dacht zo, ik had zoveel pressure, want ik moest krijg dat dan wat zou dat eerst allemaal thuis. En een dag kwam mijn zuster van. Van de Bibelschilderij. En ik zag, ze weer vrouw en ze had vrede. En ik zei tegen haar, waar ik kom doen, om dat zal je veel. En ze hielp me dan bekeren. Ze zei, wenn je weet dat God zal in die leven wonen zijn, dan kost je dat van jou doen. En ze hielp me. En ik weet nog te zeggen dat de engel die weer een vrouw was. Ik had me al bekeerd. En de tijd ging voorbij. En ik dacht van God weg. Van den zijn, ja, die weg. En ik had vrienden wat niet goed werden voor mij. Maar ik had zoveel attention bij die. So, ik werd allemaal met die taub. En als mijn dochter 8 maanden werd, dan werd de papa, we hadden een trip gemaakt en we hadden niet meer van den gehoord. En toen vang ik weer aan, thank you. Toen vang ik aan weer belangrijk te voelen. Thank you. En een zondag dan kwam ik naar de kerk en ik wil niet werkelijk komen. En de mensen zijn high zijn. En als ik niet kwam, dan weer een Leuten dat me op mij roeren. En ik voel zo, God zei te mij, ik zal weer aan de armtrek komen en ik weer een tijd van een weg gegaan en verloren. En als ik riep, dan kwam een vriendin van hier van de kerk heen aan mij en die helpt me beter te voelen en voor mij gebed. En als ik thuis werd, ik zei zu Gott, hij zal me helpen, staat je zijn, maar ik wil dan nog alleen zijn. Nu dat, dan werd ik verder, wo ik eerst einmal weer. Ik had nie vrienden, maar er waren ook niet fijne vrienden in mijn leven. En God, der heeft me nergens alleen gelaten. Mijn beste vriendin die zei einmal zu mir, ik zal beten en ik zal mijn zorgen aanbrengen en niet zo zwaar gaan. En ik zei einmal, ja, dat is goed, ja, je hast recht, maar ik zei dat niet. Nicht ab ernst. En in 2014 dan heb ik mijn man gekend en ik weet nog, oh ja, als ik zei, ik wil met his girlfriend zijn, dan vroeg ik God, hij zou me helpen om te zijn dat het de rechte persoon weer. En ik was taub met God en ik zag dat hij deed allemaal mijn prayers answering, naar den zijn tijd, niet naar mijn tijd. En nu voel ik iedere dag mijn hunger van am leren. En het leven is hij wel.
Ik wil dankbaar zijn til mine papa en mine mamma for Amma du zijn for mig, mine zasta, der har for mine arbejds og lønjeloten, og mine onkel og tante for Amma. Du zijn for mig, wanneer ik dat brug, even wanneer ik dat niet så som en halv. En for min mor og mine 2 dochters for mig helpen stærk zijn. En ik wil mig von jou døjpen loten, zum bevisen, dat ik wel for godt leven en voksen en arm. Dankeschön. Hello everyone. Mijn naam is Sarah Ants en meeste van jullie voor mij niet gaan en ik ga mijn testimony op Engels because voor mensen spreekt het beter op Engels. I grew up learning that Jesus died for me and my sins, but I never thought much about it till I was 11. And then one day my Sunday school teacher asked who all wanted to accept Jesus. I raised my hand and he prayed with me, and I did grow a while, and then I felt like it was fading, and it was like I knew I was saved, but I always had this doubt, was I saved or was I not saved? And sometimes I was so afraid when somebody was talking about the end times, would I be ready if Jesus would come today? And I didn't think so. Multiple times I also asked Jesus into my heart when I was alone, but I still didn't feel that peace and joy that I was supposed to have. Then I was here in Mexico, and one night I was so afraid, what if Jesus would come tonight and I wouldn't be ready? So I called a meeting with Pastor John and his wife, and they declared a lot of things for me. They helped me a lot. They sent some Bible verses home with me, and there was this one verse, or they all helped a lot, but there was this one verse that really helped me, and it said, sorry, I don't remember exactly where it was, but it said that whom the Son sets free is free indeed. So I repeated that over and over, and I sometimes changed it around a bit. I said that Jesus, the Son has set me free, and now I am free indeed. And I kept repeating that. It really helped, and nowadays I know that I am free and I know that I am saved, and I'm happy to obey God and to be baptized in faith. Hello, my name is Destiny Lillen, and I'm 16 years old. I remember asking Jesus to come into my heart at a very young age, and I know that he has been with me ever since. But for a long time, I felt like God was a million miles away. I felt like I was so alone, and I wanted to feel God next to me. I would pray and pray, but I didn't feel any different. He was just as far away as before. I didn't want anyone else to pray for me because I thought it was something I had to do by myself. Finally, after some time, I asked someone to pray for me. I was tired of feeling so empty inside. The moment the prayer was done, I felt my heart start to overflow with happiness. I felt calm and peaceful and happy. I could feel God right next to me smiling and saying, I love you. I felt so free. So today, in front of God and you, I am being baptized to show that I want to serve God with the rest of my life, no matter what lies ahead. Thank you. Hej, min naam er Siboni Wibe, og jeg var med for Luton Trofen, ved jeg Jesus en promenade aus min Heiland in Rara Oninum har. Dankeschön. Wat is daar
Vergeet mijn wel ik toffen doen. Ik kan geloven aan dat Jezus als ware hier komt voor ons. Dat einer sich kann geloven aan haben, dat einer sich kann laten hoffen, laten de, und dessen Tag wird einer rei das zu fair. Dankeschön. Hej, min naam is Nata Wieb en ik ben een man in Christus het hem opgewassen en ik wil mij van jou toffen laten als een bewijs voor mijn geloven aan Jezus Christus. Dank je. Mijn naam is Nancy Freus. Ik heb Jezus aangenomen. Ik heb mir gezegd, ik wil Jezus steunen en ik wil voor hem leven. Dat is waarom ik mij van jou wil laten toffen. Hi, mijn naam is Anna Martis. Ik heb Jezus aangenomen, dat ze mij wel met hoffen laten. Dank je. Buenos dias. Mijn naam is Felix Thiessen. Ik wil mij duimen aan Jezus gaan geloven aan Jezus en ik wil weer voor Jezus leven. Dankeschön. Marius, mijn naam is Jaap Alvat. Ik zie je duid worden in 1974 met een tuba, een Benkler. En ik heb een dubbel het leven gevierd. En daar is Steve en John Ball zijn Leah. Heb ik een scheiding genomen met verste duid van jou. En ik heb Jezus aangenomen. En dat is weer alles. Dankjewel. So, der Engel, der hat fast und der frei sich mit jeder einer, was ich bekeert habe, was sagt, ich lebe für dich, ich will für Jesus leben. Und so viel mehr will wir uns dann frei. Wir wollen uns auch frei von dir. Und wir tun mit frei und mit ernst. So, wie wir das tun, als wir bist du ready, gehen jeder einem Taufen, Pastor Steve, was im Tank hier blieben, hij wordt erbij aan zijn. Wie heeft die gelegenheid dat de dad zoekt kunnen taufen? En soms van die steht waar de dad, oder vielleicht ein Freund, oder ein Onkel. En soms van hem waar ik houden. So, wir haben uns bis mit frei und so sich taufen lassen. Where streams of living water flow, my ransom soul he leadeth, and where the verdant pastures grow, with food celestial feeding, never failing, ruler of my heart, everlasting.
kindness faileth never. Good shepherd, may I sing your praise within your house forever, within your house forever. You called me from the grave by name. You called me out of all my shame. I see the old is passed away, the new has come. Now I have resurrection power living on the inside, Jesus. You have given us freedom. No longer bound by sin and darkness, living in the light of your goodness. You have given us freedom.
draws me to your heart. It makes my spirit sing. It makes my spirit sing. Your grace, oh, I hear it call my name. I'm waking up to sing. I'm waking up to sing. Whoa. Your cross, it draws me to your heart. It makes my spirit sing. It makes my spirit sing. Your grace, oh, I hear it call my name. I'm waking up to sing. I'm waking up to sing. We will sing and shout, yeah. Sing and shout. Hans Gott regiert. Amen. Alright, sehr gut. Vielmal Dankeschön für kommen. Wir freuen uns, dass ihr hier wären. Und wir wünschen euch Gott sein Sehen. Wenn hier wer ist und sagt, dass bei uns ist es schwer, uns fehlt Eten, du hast kommen. Und ich würde noch gleich mit euch beten. Wenn jemand hier ist, wird wel treu bleiben, mit uns beten. Oder du wirst gleich in Jesus annehmen. Das Helene ist hier, du kannst treu bleiben. Und dann wollen wir mit dir beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, für dass du mit uns bist. Wir danken dir für die Auferstehung. Wir danken dir für neues Leben. Magst du mit uns gehen? Und ich sehe diese Versammlung im Namen Jesus Christus. Ich sehe in ihre persönlichen Lebens, in ihre Eigen, in ihre Familien, in ihre Businesses. Mag dein Segen mit uns gehen. In Jesus' Namen. Amen. Hat Gott da. Once I was lost.